Go no swana le dikarolo tše dingwe tša Polokwane, badudi ba bangwe ba Seshego le bona ba itemogela tlhokego ya meetse mo ga bjale setšego e le dibekebeke. Go latela seo, badudi bao ba befetšwego ba tšwile ka makatanamane mesong ya lehono go thiba mebila ka ditlakala le ditaere tšeo di tukago. Dikgwebo le ditirelo tše dingwe tša mmušo di hlole di emišitšwe tsi. Ke tikano ya kgwedi tše tharo go sena meetse ka Seshego. Bjale badudi ge ba re ba boledišana le ba Mmasepala a ba khumane meetse. Bjale re le badudi a se gore ye re dirile mo re nagana gore ba nyaka go kwa ka letlalo. Ene batho ba borena ba safara go nibela gore ba eme berekong ba eng ka bakela gore Mmasepala a o nyaka go boledišana le badudi. Ditheo tša dithuto tša godimo di hlole di tswaletšwe mo le bašomi le bona ba ile ba tlogela ba šaretšwe ka lebaka la tlhokego ya dinamelwa tša bohle. Ke tswela ke le Mogwanto, so ke tle sekolong mo ne ke re ke to tša di-permit because re ngwala finale soon. So dibasa di bereki ba tswaletše ditsela ba rentšhitše ka sekolong ba tle sekolong ba rentšha re le ka sekolong. Re go ba ditše bohloko too much, like now I had to knock off from work. Mmasepala wa Polokwane o re Mogwanto wa lehono o hlotšwe ke ba ditirelo bao ba befetšwego ka lebaka la ge Mmasepala o emišitše ka go šomiša babi ba meetse ba private go abela badudi meetse. Go na le bao ba šomišago ke boradipolotiki le batho ba e le goreng ba nyaka di-business mo gore re berekiše dithraka tša bona go supplya meetse goba re ba šomiše gore ba re thuše fao. Boradipolotiki bao le goreng ba tsene ka gare ga dikgwebo ba e le goreng ba reka batho gore ba mo mebileng ba disrupte peace go Seshego. Seemo se tšwela pele go ngangega ka Seshego mo le maphodisa a beile seemo leihlo.